20 टका लंका कौन भाई ଚାଲୁନି କଣ ନଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଚାଲୁଛି ଯେ ଏଠି ଇଏ ମାନେ ନେଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଏ ନେବ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ ଏମିତି କଥା ହୁଏ ନା ହଁ 20 ଟା ବନ୍ଧା ହବ ମାନେ ନେବେନି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବେନି ଯେ ଭୋକିଲା ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ରଖୁନି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରୁଛି ନେବା ପାଇଁ କଏନ୍ କଏନ୍ ଏଇ ଟଙ୍କା କିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରୁଛି ବିଲକୁଲ ନେଉନି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ନେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଣି ଓହୋ କୋଣାର୍କରେ କେହି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ କ'ଣ ରଖିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ନା ନା ଚାଲିଛି ନା ତମେ ନା ଏଇଟା ତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନା ଏଇଟା କୋଣାର୍କଟା ଭାରତ ବାହାରେ ଆସୁଛି କି ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାଟାକୁ ନାହିଁ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନେବେ ଆମେ ତ ନେବୁ ଆମକୁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ନେବୁ ନା ନା ଭାଇ ଏଇଟା ତମେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାଟା ତମେ ନାହିଁ କରିଦେଉଛ ମାନେ ତମେ ତ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲ ଚାଲିଲେ ନୁହେଁ ଭାଇ पान टे दीटा दियो पान मोर चेंज ना तो चलो कहीं भाई ना मार्केट में चलना कहीं कहीं माने मार्केट में चलना कहीं कहीं अर्थ कौन मुझे कह ना ना कहीं केत बाहर 10 टका देली धरती भाई तुम 2 टंकिया सब केते देलु आ 2 टका दे ना 2 टका चलियो कहीं ये चलियोनी पूरा कहीं कौन तुम घर कौटी तुम घर कौटी कटक जो ये मार्केट 2 टंकिया चलुनी आम माने कोणार्क मार्केट चलुनी माने कहीं नौ ना आम तुम रखू कौन करूँ माने कौन आम कौन ये चलुनी ना ये मार्केट में दबान हो पारुनी बोले आम पाखे स्टक ही से आम रखू चलुनी कौन यहाँ जिनस अचल हो मना कर गोटा मना कर कौन जड़े किए मना कर मार्केट में केते लोग अच्छा जड़े कौन मना कर चलिए मैंने आपण मार्केट निजस्व तरफ चलाऊना निजस्व मैंने एमती कौन से जुक्ति कर 10 टा दब 10 टका ना के जाओ से माने बाहर नहीं कौन जदि तुम पाखे ना पैसा नहीं जाओ बाहर दीटा जुक्ति करवा कौन दरकार आम मार्केट में चलू भाई ठीक है तुम्हारे 100 टका ठीक अच्छे रख